Pamirsa Buddha Cemangklau utawi kesengguh Buddha Wage Klau pinaka silih tunggil rahina suci umat Hindu. Di sejeroning galah ngaturang pengastuti majeng betara rambut sedana utawi Dewi Laksmi sani kepercaya ngicenen wara nugraha kesukertan di sejeroning kahuripan. Upacara Buddha Cemengklau kemargiang nyabran 6 bulan apisan, nemonin raina Buddha Wage Wuku Klau anutin kalender sak ke Bali. Upacara puniki tambis kemargiang oleh samian umat Hindu ring Bali, utamanya sani medui usaha dagang, sekadi pedagang pasar, warung, restoran, nyewa perusahaan sani ngelimbak ring bidang keuangan. Raina Buddha Cemengklau majeng umat Hindu kepercaya iening ide betari rambut sedana kantun ngemargiang tapu yoga. Pudi kemawinan, ringgala puniki kepercaya nenten kedadosang nganggen jina antuk naur utang utawi numbas sane nenten mawiguna. Pinaka Cina bakti umat Hindu ketanya ngaturang Banten ring gena jina, toko wiaden gena usaha merupa canang, pejati utawi Banten tumpang pitu, utawi anutin desa kalepatra tur sesidan keramane. Sekadi sani munggaring kekawin niti sastra, raina Buddha Cemengklau, singgih yen menekan yugante kalitan hana luwil saking mahadana tan waktan guna sura pandita widakde pada mengayap ring daneswara mateges zaman kali sampun rau nenten wentan sanema utama sejabaning jina kewentenan wong wicaksana suci wiaden kuat pemuputnya nih pacang ngayahen sang sanema duwe jina saking tetuk inucap umat Hindu keentenin yening jinah wantah sarana nenten ja tetujuan kauripan yening arte kelimbakang anutin dharma mejanten sidang ngicen kerayuan skala niskala semaliho yening jina kedadosang tetujuan kauripan mejanten sidang ngicenin lara ajaran Hindu ngicenin tetujuan kauripan sani kabaos catur purusa arte inggih punika dharma arte kama mewa moksa sani patut kemargiang medasar ajaran dharma taler munggaring lontar sundari gama kewadarang Buddha Cemengklau pinaka galama yoga betara rambut sedana pinaka Dewi Kesukertan sani ngicenen arte brana majeng imanusa. Pemekas ring pura besake, wenten pelingge pura rambut sedana. Ring raina Buddha Cemengklau nenten wanta upacara, nanging pinaka jalanan spiritual majeng rama ring sejeroning ngelimbakang arte. Jinah mangdane nenten kedadosang tetujon, nanging sarana ring sejeroning wetuang kesujiatian, terumaning kepatutan. Bunga Widrayani, Bali TV.